E karutahi ana tēnei kaiwhakaahua Māori ki te hopu i te tūturutanga o te ao Māori mā te kāmera. Ko tā tātou tirohanga ki te ao, ko tā tātou mārama ki tō tātou ao Māori, me tā tātou kaui a tātou, wa tātou tikanga, wa tātou tūkanga mahi. Nō reira, koera te te o ngā kaupapa matua I konei I tēnei o ngā wānanga. Tara! Kua roa a te rā whitiroa Bosch o ngā puhi o ngā tikahu huki e tango whakaahua ana I te ao Māori. Ka mutu ko ia tētehi o ngā kai whakahaere o te wānanga whakaahua nei. Basically, my journey through photography, I didn't study or anything, I was just a tutu. And then so in the context and the different places I went, I just started shooting. Kua roa e whakapā mai ana, e ui mai ana, ngā iwi kai whakaahua, ngā iwi e kai ngākau ana ki tēnei mahi te mahi whakaahua, te mahi kiriata. Kua roa e patapātai mai ana ki au, ki a Erica, ana I te kōrero a Ravon, ki a tūkaroto I konei, I Waikato Tainui. Ana, nā raua te whakaro kia tū ai tēnei wānanga. It's about upskilling people, and yeah, that's really the main whanga, is to just get people to understand a bit more about how they use their camera and the different settings and all of that, and then that'll just help impact the way they capture moments or their storytelling. Neke atu I te kautau a Erica Sinclair o te whānau Apanui e tango whakaahua ana. Ko tōna koha ki te wānanga nei, he whakarato I tōna mātauranga ki te aki I te reanga, ka rāke nei. But that was cool, I love contributing to kaupapa Māori, seeing like Māori things, you know. Through networks, I got to do Monstany and I was like, that's it, I'm only doing Māori stuff now. I've been at this for over 10 years now, so I mean, I'm not a master. I'm not a tohunga. Like, there's always more to learn. And but if I can just pass on some of the shortcuts and help others avoid making dumb mistakes, then I'll be happy. Aha ko te aha, e hara ko te kai whakaahua, he kai whakaahua noa. He mahi a whānau. He mahi a rota nei me ki, he maha ngā mahi o roto I tēnei ao te kai whakaahua kia tai ai au, te ako, te rangona me awa mamomea. He wānanga whakaahua tēnei mo te hunga e ngā kaunui ana ki ngā mahi hopu whakaahua me ngā mahi hopu kiriata, hei whakawhanake I ō rātou pukinga I roto I enei mahi. Ko te mea nui ki au, ko te ngā kaunui ki taku ake, ana ko te ao Māori, kia pita te ao Māori ki te ao Meki. In a wānanga, what I love about a wānanga is you come and you're surrounded by other people who have similar likes as you and values. So I just think like a really cool part of this kaupapa will be the coming together of Māori creatives. He, kua ku wawata mo te hunga ka taumai ki tēnei wānanga, ka whai akoranga, ka whai hononga, rātou ki a rātou, tātou ki a tātou, ka whai I etahi pukenga e ahei ai te kaui I nei kaupapa. Huri noa me te mea kia uru pū mai rātou ki roto ki ngā kaupapa Māori. Ko te whainga nui o tēnei wānanga, kia whai ia iwi I te tehi kai whakaahua ki te tango whakaahua, o ngā tini kaupapa a tēnā iwi, hei waihotanga mā ngā uri. Macie Kuki, mā Aukaha. Ko te reo, te take.